ama sapen in tabang dam nela phar hoi phat pha e pikit wa pa pathin cha vel in thangwa nai pi ma sapen kit win hi muntina sopi ula naw lo le pai ho zo se impact tv Kuki channel Chipinthei Talkshow angai lua hin ve ho zo se na bon cha win ni tha pha chule ke ma anchor ngai kim KHONGSAI in lem na ka hin nei na hi ab hapta ma sai na bol jing ma bang win tu hapta jong guest ai nei uche la kui ma dang hi poin e ho ta chanu mi thuma ma hi in tu nai cha Manipur University noya bachelor's degree result hong ki phon do to ki thana e ho ta chanu mi thumin jong pachana hin nei win amho chu to ki holim na chu tu ni in nei ki diwa hi in ipi hile amho chu aban chan phon do na hi nei kate. So on my left we have nunga Ruth Niangbiksiam Paite, Bachelor of Arts Sociology first rank hi in alaya in nei hi ale nunga Chingzakim Simte, Bachelor of Commerce third rank, and on my left corner we have nunga NENGNGAIKIM Kipgen, Bachelor of Commerce 5th rank. Ama sa penin nang ho chungzo se akipathu ka hinsein aji chu na phat man lu to na hinda hauwa chapang cha cha hejong lew na bui mama diu hin chilai muna na hungkal son wa ki holim khom thei dinga je win na chung che win ki pathu ka hinsein hi o ipi hele tu in self introduction chu na pan pai nga lu hitin aji chu mi tampin a head be na ban a head be nom de hin ke ma tin jong ka head nom min na chan chin thu ji chu self introduction na hin nang ho high school he lang higher secondary jong le school background hin sei tha pai pai win lang root nin hin panin lang aban le ki hiding aban Neingaithem okay Ruth Kalmina hile Ruth Niangbiksiam 21 years old kahia tulala mission veng hang tanglum ka churachanpura kahiwa Saviour's Public School high school kazo in haibana Viketona College higher secondary konzoa BA kha Rayburn College Gangpi Mwala kazo Kemi na hile Chingzakim hin kapamin pumsalun kanu ngai khanching hiya unaw mi gup kapaun ke hi alina ka hi e tule tuin khomin thang niulam ka hi high school hi le Blue Star Academy simbenga kana zawin 11 apana e to graduate tana ho Rayburn College sa kana zo hi ke kamin na hile Neingaithem Kipgen kapamin lalkhosim Kipgen kanumin nem khulam Kipgen utami nga kahiwin atapen kahie kumsomni le kumkhat kahie ka naw chu gampazang Churachanpur district ga kahiwe kehi educational background na siding kanewa pa na Arunachal Pradesh sa kanahin kapaniya in school abol na nuya Jubilee English School class prep apat 8 jan kahin simin 9 leten hi Blue Star Academy simveng Churachanpur kahin simkidin VK class 12 hi VK Tona College kahin chayin chule Bachelor of Commerce here Rayburn College Gampi Mula kahin chaye ki pau mi na chung chewa ki pathu kahin sein abana mi pin jong head nom de hin na percentage izat za da muwa rank list an hong zaw theom ti che head nom mi ni pi hele root in the percentage zat hin sein la aban bana I chal deu he can 82.9% kamoe ki pau mi can 85.5% kan mo hi can 85% kahin mo ki pau mi na bon chawa a hoi so ke in na tu lai ga se nya 60 above jo hoi hi jing na hi wa nang ho 80 above nge na hin mabana jo hung lo thing pe 20 ka hin sei no ma hin ai bana ka hin do nom che hi le simlai chamang khat na hi ta ji wa chuna ne wa pa na lung tu mu im te de hin na ji chu na im in life ui pi ham hi lo le khunungai pem na thanup naw na bol nom na pen chu ji chu ne ga sei pi thei diu ham kanewa pa ta high school ka kai patin civil service lam kana lunglu ta to ka graduate khita ki panin hwai ding in ki sakhol na kane ki pa me ke high school apana chu lunglun na chu tamta na kine ahi wanga pasen jala ho tuwa e professional course lama ka pay so ma hi ke zong ka ne lai chun lunglun na za chum chuman na kine hin la tu he bachelor ahin ke chai to konin lunglun na long ke khialen tu hin competitive exam langa ding ka ki gongin tu le tu hin coaching smart tutorial la hin new lam ka hun coaching kalayan ki pa min ipi hele ki ho nop tai ki ho deu he na inui khom deu lam the le ilam deu nui the le inui deu hoi nop tai ki ho deu he na abana ka hin do nom che hi ale nang ho result ahun ki phon phona hi ipi ham na feeling o masapena result hun ki phon na phone na vet no ham laptop na vet no cyber na vet no ki heta lo na cha zu ipi masapena na lunggel wa na
ki pa na ja na mi hliu po nam a hi lowa le na lunga chi bim ba thena gyal do ma sat pen wam hi lowa le na nu len pa na gyal do ma sat pem ti lo thina khat nei ta ji was lungyal za za de hi na result ahum ki phone phone na lungyal wa chu ipi ma sa pen am ti he nom omin root hin sei ma sao result ki pana ke le na pho pa lo nga hile riban lamak teacher teon collin chin root top one and sociology department top one and pang chion hilo kele I was so surprised mo and disbelief ka ginta lo ka ta sa lo inten so ito kanu ko makasayin I was screaming on the phone katijo kata sa lo ana I pas hoy ding at chu ka kiginta hele song top one ka hungum de ka ginta lo I was very surprised and then happy overwhelmed didi ki pau me root ale ki kim I ke song ko result asu ha chu I ka ute khat I rebana siam amanun chu an hilenjin ko I kenzong thei pa lo wa net ka onin ke ele ho result hu moinga ki pa talwa this is beyond expectation which is a ho amasa pena ki pa talwa nga ho I mania kalung sima ho pasien ko nga ki pa thu gen masa peni nga ho zawa ho kapa kanu akipa di dan ko ka ngai to changa ho kei ka ki pa na sangin ho I ka expression bana I kalung sima masa pen pen chu kanu le kapa pasien bana kanu le kapa a hi ki pau me ngai them ke jong result hong su chun ka ga he do wa hin ko oi za hon intake soven la ya chun result ho jong chu a hin ta lang ni men lai chu kamwa chu ka ke pa awal walen kidang ka san hit banga top langa he pang dinga jong kana ki gin cha lo ji chun kidang ka sawale ka ki chom leo jing ka in ko te long ka ban sei pin chule pathen jong ka thang ve ki pau min I khat nang ni bachelor of commerce ni hon chi na ka hin do nom khat be en commerce no ya IPP na la hon tan ham I banking and finance kala ahia ngai them la ke jong banking and finance kala ya and the future is bright tita tela na finance langa wa phonin lang abana ka hin do nom ki chi ha le are you satisfied with your result na result hung so do achu nang le nang self satisfaction ne ki pi zo hinam na kana ha bol hitale phade o ti sanga ji na ha bol ang chi chi na ti din mun umji na chapang mi hem hi na chu cho chu lo ta azong le na result hung out da hi nang ho hi na lungut hlai na mi lo le ne ki sit obam ke ju very satisfied din de because ke expect lo ta na sang pia kon pa sia kin I'm very satisfied ki pau me ke song ko result ho gen di dang lo I ki pa top satisfied talwa I kasima para chu regret nei lo te dinga le ha kana sim a hi ja results wa zong ho satisfied mama ngai them me too I was so satisfied lang pe pya hung man hon di don chu ka gyal long ka na gyal pha hi hingi a hi na mi him khat ki hi wanga chu iga sia le mi khat din mun chu ma chu ito lo ja bai dana ki muzina anyo pe na ga asina tuni ke holim naw jong hi a he thim lo ho chim vele chi ho po ati mai the ba amuna yum ji wa cha ha no be he so ke we hin na chi banga chu na lo hin ta ji wa chu ni ki sit jong le chin ki sit te hi win na ki pa ovin ka ga asin ka ga ti no hin a ji chu thil hi event na abai omin man ito phat le a ha dan a ki he in nang ho yong chun tam ta I kha gen the ha sa na to mai theo hard work na ha bo ji tu ni your hard work pays off ka hin tinomin na pa cha na sang ta ka hin pinomin ki veto ti nup ten ki holi mu te o ba la ka hin seinom ki chu hi ale tu chung na lol hin na wa hi kui credit na pi nom pen wam na kui credit na pi nom pen wam and why ti tin sei pai wo root ama sa penin pathian ka credit ka penwa ma azia ka hile en lai ha han simle le without God's interference everything is in vain so God ka credit ka pen masnwam pena abana my parents then in aminu kon gen mang hil kha kapa hile h kamlan pawa hiya kanua hile nem nei tinga hiya ama emotional physical lam hitale support da gelam pyawa on motivate gi ge wa ni tengin ama tungale ki pa thu ka ge na pai bana ka teachers de college ha teaching and non teaching staff de hitale ave kwa akam sam the ma wa ama hard work na tung to na hai tan tung the ka hi mani na ama tungale ki pa thu ka gen ki pa me ngai them
ke zong ama sapen in ku pasan kunga ki pa thu gen ma sapen hi aja hu mi ngin dam theina poimo hin dam theina lo changa hu so se a hi bana ke hi I dam thei ta pasan in tu tan changa ang koi zain ama kunga zong hitan ka tung na zal hu ama zal a hi lew zain hu ma sapen ama hu ki pa thu ka gen ma sapen hi ya abana ha sa na tampi ta to I kinep na hing na nei jing kanu ka pa le ka u te ka nau te ama tu nga zong ki pa thu ka gena hule I apoimo ne china I ngai tu ka teacher te ka oza teu tu nga zong ki pa thu sang ta in ka gena ubana I kaloi ka gwal I college ka kai sunga hi ta le zong ang support tom to ma I panla pi the na panla pi te tu nga zong ki pa thu ka gena hi ke pa mi ke zong ama sapenin phatin chunga ke pan ka phungin aman dam na phat phai pia china thip na I pia dam le bida grazer thaya e koi zalin ama chunga ke pa hele jing abanin kanu le ka pa chunga ke pa in e hin support jing wen ka paneu kanu niaw te hi in ka family members so chunga ke pa na ka phungin chule ka oizate high school apa se high secondary ya chule tu a college a oiza phata ta le thim ta ka neiu chule ka classmate ho chunga ke pa na ka phunge ki pa min no loi na pai ho na in ku te hian lang na nu na pa te ho na family ho hi jong la bon chawa a ki pa diu ka ta asanin amo zo si jong nong ho za la wang pha ki savin ti chu ke ma lung ge la hi na wang phang ki ma diu hi in abana ka hin do nom ki chu hi ale tu lai khanga hi ga se ding a lol hin na ti pha le hin thil hi abi step wise hin na aja chum mai hin ki banglo hin lol hin na mo hi nang ho ge lai pha ji chu nang hong successful student khat na hi ta we tiu ten a ji chu nang ho din mun hi mi zo si in chang nom yong chang zo lo ding a hin ti ja chu ka hin do nom pen ji pi ham ti ale lol hin na hi definition ki pital na success hi definition tale nang ho in ipiti lam dola nang mo ho gel dana definable divem root success definition chu tampi thea himale ke ma opinion na til aneu na sepna aneu alian hitale I why accomplish a ma ikipaka contentment ine ina ka le why kha successful chin ka define in ke success defined hi leng success pen chu atwam to ma gen the hin lekha sim na lam go success hi thei law hi mi hingin pasian mong ta I bol na phoda khu kal ta ing bola ho inu e pa lung tun na tan ing tung changin hu hi ho self success ka chen hubana general again di hilang success situ ho ema success na pen khu in kim in pam hin u inaw a hi lo le ibe in tan pha society gamina min khu izal ang zo pi changa ho success ta in kanga hi ke hin success ka define num dan cho hi le thil khat su cheating panglo hila a hi lo le ema het na mo ema thip na mo nga ilungel khat imoso or ito do cho success ka tinomen ni a hoi mama jing in na ke ma zon chu seu cha bonin ka dei su ken pai di khat chaum poe chapang cha ni hi wang win na lung gel cho hoi mama jing in chi to ki to ka hin do nom pen chi ha le tu lai mi hem chi dan hi event na le thil hi masanga to tu khang hi aki hi mama ta in na a hi le hin masanga hi min ipiti le kha na sima gen the ha sa na tampian jong le tu lai khanga officer tam ta hi masang mi nge na hi in na ele masanga hi ipiti am ho hin ana ham ki bolwa tu khanga hi lolin na amu ham na chuting le tu lai khanga im zo si bai hi ta ji chu coaching la di tiong le you have step ni ga kalson le ikom vela in na ya ta na ania pe na ga asai nga phone na yong chu ide ki muyeng thei ta he thelo thil kha ma jong le ai len tu lai khanga hi chapang hoi vele thasit na anei ta win aji chu im zo si hi spoon feeding ti ham na bai wal ji ham hi rol am ho thasit ji ham masanga chu hi le ipu pa te khanga gen the ha sa na tam pi nom economic yong hoi lo na aban le financial langa jong chu thla sam nengen an hi jin hi wan lol hin na chu amu tho win tu lai khanga im zo si bai cha hiana ki mu thei ta hi banga lol hin na hi ipiti sei ham mu a ha ta in ipiji ham chi hi nang ho gela na simlai chapang ho hin ha ki bol ngai ham hi ro anu le pa te hin support ha bol ngai ham ti hi ka head num a umin na nang ho gel dan ipi ham lut nang hin sei ma sao ke opinion na chu tu lai khang thak te laziness and procrastination ka one of the biggest problem in kangai to
till easy lo changa ma legend sanana minjin haja ka maba I career le kilo chu pa thelo till to hi di bang ki procrastinate pa hoi huncha ka hi di chi tu la tam lo tak ja ka tu la lo china haksa hoi bana self discipline le tu la tam students te la ka they lack self discipline ma haja ka bang chi dia a career straightforward pa thelo Yengi andi ke mo danin ho mi hin khat ho I success na dinga tu lai ko a khang pen ho khang ham pha everything is on online a kim ta engine which is a ho a ma self discipline song ngai ma engine a ma sele phathei na hi ja ho en zong mania akwan lo nga le mi ki phalo hen which is a ho mania kwan ding in ibol ta phat ho family support song ngum henlan guntu ta in pangpo le chi ho hen Yengi adi ke jong lo hin na hi ka sei no men mi him kha chu gun chu ta I pan le ki lo hin nga hin tu lai cha pang ho ke ho leng ti ta we nge ki tha si ga men I thil I bol di jong chu hoi do a I bol thei di chan chu ki bol do thei ji hin cha gun chu ta hi pan hi la chu le nu le pa ten support jong hi angai ma chu le tu lang hi competitive e cha hi phana hin a team me ho chu ka na ta lom ta bang hin thil khat I bol num zong le team ta ngai ji a he lo hin na hi ha sa deu dan kan mu Yengi hi mama e chu no sei dan a chu hi ra le chun e ma in apo he na a mi na po he mi za chu hung hen lang ha ki bol ta inu le pa chun e lung si the nan ti ha ki bol tang hi ti tang tiong le e ma sa ta a kon do lawa le chun kan na lo he chi zia chu tu lai chapang ho sim lai chapang ho ding in jong hoi mama in ki ha bol ngai in thip se kilo thing zo ta lo a thim ho lang cha thim pen hi ngai na a hoi lang cha hoi pen hi ngai chi lai chi khang cha hi ta in ki pau mama jing in a hi le hin tu lai ho Kuki society sunga hin school tam pi nei vin na a hi le hin school tam pi nei wang wa hi iti sei de ham oza phamo mong na oza di ta hi ki khat mama jing in a le nang ho gel da na what would be the role of a good teacher ti kha ka hin do no min na nang ho gel da na khanan hin sei pi thei diu ham ke opinion na chu good teacher ichi changin firstly patience and secondly approachable and friendly hi also a students their problem a thei sam class khat sunga slow learner and fast learner dia hi jakin amount needs they meet thei na dia aman strategy hoi dawa abola illama hoi dawan ki prepare ucha class alang di chi chu good teacher the role of bangchi dia the characteristic of a good teacher ka chi uta I hoi bana a teacher zia ka a students de kha ama class lak athanop diu ma hoi hingi hoi ke hu good teacher dinga hu kapang khadan pe na hi le I teacher khale hi le hu first of all hu they should be friendly student de to thil him ma hu student ten ha sa nia to nia jong hu dong ngam di approachable ngam ding in hu changa hu understanding zong a hi ding in hu bana hu teacher khat hu a student adinga atup angim teacher khan ku student te au na alampi atempa ina ku thei pi jinga hu amau student u na te motivate gi gya aim in life te hu suhing tu a hi ding chi hu kadai sa kan jong good teacher ho chu hitin ka sei no me first of all they should be friendly abang ho chu ki ho pi thelo jong atamin chule a second na chu they should be approachable abang ho chu thil I do nong jong le ka ki dong ngam lo ta bang men he ji chun chu ho chu angai cha the in chule teacher ho jong hi chapang ho alo thin na diwa encouraging ha poi mo ka sa yengi hi ma jing in na tu lai iti sei di ham chapang tampin le kha sim wanga abona lo thing de lo na oza yong chi mi zo se apan wanga chu abon chawa chu pi ha oza ding mo nga chu fit de lo hi wanga hingi ka fit boy ka thing poi tia thasi na I ma cha nei ngai poi aji chu teacher hi wanga chu pi ha tha sam na chu koi ham anei lo ding na mi him do si in tha sam na ki nei so ke hin koi ma perfect lo hin hi jong le
teacher khat hi wanga chu ala sam no hoyong chu amal man study ki bola pi ham hung do mo hi poye na chapang se hi pon teacher ho in jong hoi ta panala ngai hi in nang ho jong teacher pha na mu diu ka ta asan chi ji atu ni chana hi ti a he na hung khan to wa tu ni ang lo hlina na hin mu thewe hi in ipi la na bon cha lam ka langa pat na hi ji u chun na tu lai thu aki thang to dung zuin khat ka hin do no min ti chu pi ham ti ale mi atam zo hin ei ho Kuki society sunga dinga hi lam kalang CC pur ti phat le mi zo si het the khat a hi in na education lang ti jong le hoya hoi langa hu chapang ho ko ikoya le hin skula chilang skula hu hoi dan hu chapang ho ikoya le lo thing jing competitive sang asang hi ti loi jong na ai le mi bang khat chun se le langa hu chapang koi lo the ji chu chapang a hin ho ase be me ki ngol sa I min lo le ai ne tam pi min hin ho pa mai sa ti jong o min nang ho le hi ji o chun EPT cho hi nalung wa umana cho lungel to ki saya hin nang hon sei nom chun nei diu ka ta asanin chi ja chu feel free nalungel chun hin sei the he tu lam kalama chu school hoi tak le tampi om ta kum tenga ki hong thak le a chi theya college hina high school lam hitale higher secondary lam hitale institute tom tampi oma himalayan to ka genut pen chu I a student akinga hi chi 80% student akinga hi ka chia azia ka hi le isa tu le sat na di tamatam I hoi ulele hoi na di tamatam hi na and a student in self discipline ania pathiana law nak le I bangteng mi sia in setong le I ama hoi te laka he or she can still stand out mo in ke song lam ka pat ki pan ka hi na dung so in ko tu lai naw pang ke gen le mani self a ho thil bang kim ki theita so zo sia ho e ma sia le phathe na hi ta engine which is a ho inule ipa zala zong ki hoi hi twan lo atang pia ho e ma ang ki pan hi engine which is a mi tam pi sia in hoi le zong e hu I u ru na ki choose the hin hu pending a hu amasa pe na pasien thei zong poimo engine in ho I mani a ki nga hi chi song ka gen wo da hi chapang asil apha hi amale ama ele ya ki nga meti so ka sei do no min mi tampi aphalo loi phalo ko mai ki vom le ki phalo jing hin aphala ki vom num jong le atamin apha jong chola ki vom le ki phajing he ele ya ki nga min pathin jong I het a I bela hi le kui ma chu aphalo langa chu ki chon num ki lo hi ji chon ka loi le pai hen lang ka khangdon chang khom pi ho ko ma ka sei num chu hi le ele aphat na langa inu le pa te sei na izui thewa ichungwa ho iza thewele apha langa ki umde ni anti ma in a hoi le jingin a he them lo ho jong hin them tan tin na hinge mun khat iti pha hen lang iti asi iti apha e ki ti jong le ei mai phat wala kan di lo na mun chu apha poi a thing poi ti jong le ei ma I ham ki bola hoi ta self discipline ne ya na hoi ta well mannered hi ale chun ei ding as phatho tho hi in mi ni za sei hen lang thil hi izat jong le ei ma sata in bo apu hin na chi hi poi mo ma thil khat hi in ki paum the jingin hi le hin na ho hi further studies a plan na nei te du hi in na tu a hin na khangdon lai na chapang cha ni hin na lai win na ha lai to hin na aji chu khandon lai chu sana khang he ki ti ma banga hin na further studies hi EPT planning na nei ba ma hi lo le ipilang panga ki heidin na ti bam na ipi bolding a na ki go no bam ke ju maybe next year or kit le na is UPSC exam kapyak soma hoi din pan tu lalin pan kala coaching tu banga elasa kala lalal ke song pasanin pa sa le kumkit changa ho state anga accountant lang professional course lang a pe di chu ka lungel la hi ke song competitive exam lang ading ka ki gung panin tilang exam ho ho banking lang he lang SSC lang he jong le chu lang he pidingen ka ki gung ni hoi mama jing no ho jong ha pan chi ubin lang pathin tha so lovin na nu le pa thu ngai jing ubin lang nu le pa thu na ngai ji wa pathin na ta sam ji wa chu tu ni na lo thun hi ti kamu do in na mi him hi za sei banga chan a khan chan a ham dan I pe ham amit ha tu lai mi study ki bo thei gam hi tan chi na sang mo hi ta ina lang ho jang ki ne pi nu ma win hung wang phajing ubin lang hinge pathin chu
ta asanutin zauti kiti e na pathin chu ka za e ka ta asne ka tawi kiti jong le pathin chu koi man ki mu khalo hin koi ma chai mu khalo hin le se na i pathin chu inu le pa hin na inu le pa chu iza lo wa hi le pathin ka za ti chu impossible hin na ho example khanin mi pi ho zo sia de example khanin ka hin koi no min na humwang phaji ko win lang ipi le ki holim naw chu anuk le jing in na hong chol ta ben tin chom cha break an law hi te o ipi le ki holim na chu anu mama jingin cha te naw te ho jong pa char ta ta hin chol ta bin tin chom khat ana ki chol sa utin break chom cha an law hi tin break zo zo le ki holim na chu i ban chom pai pai diu a hi Khoi akon hum kisim do don theizo se hi khoi zu thing sel akon kisim a hi khoi hi test the heart of Manipur ki pau min tun break sa ki chai ta in ki holim na chu ban cham pai pai taw hete ipi hele ki holim na chan amna ban chamu hitin root ka hindo ding azwai chi bang bang wa chu aban ki kim aban ngai them o tua ka hindo nom pen chi he ale hinge simlai chapang khat hina dinga hello le society khana cheng khom hi ji wa chu tu lai competitive asang ta in na lekha langa jong competition asangin fashion lang ti jong le asangin makeup lang ti jong le tu lai mi adim do jing hetai mun zo sia hi chi hi apha e chi hi apha poi chi ne we chi le ne ti the kha cha ta lo na ji competitive sang mo mong ta ai le hin ipil line hi jong le na lo hin na thei dinga hi success mu zo na thei dinga hi simlai chapang hoti taute e ho khangdong ho in EPT pan ala adiw ham na EPP possess abol ngai ham lo thin na anei thena diwa chu ti chu he no mo min root hin se masao ama sa penin I hi na na lo ilo ching theina dingin pathian lo the fear of the Lord is the beginning of wisdom proverbs sa ana ki chi ma bangin pathian lo apoi mo a hoi bana nu le pa
เตทูมันปอยมัวหอยบานาอิทิลฮินาเปเปบางไลน์ฮิตาเลหอยhard work and dedication ปอยมัวมาหินกะเทอีกันทรงอีเกยมาไงดานันเกนเลงอี student ขันหัวอี success นดิงามีอีพานดิงาหัวอามาสเปนาปัสยันมาก็อีตินเตนเดียเฮียอาจจะหัว preparation เป็นหัวเออาเฮียนจินไอวันโลจินนาเป็นหัวปัสยานาเฮียจีหัวเทจริงดิงาหินหัวบานาหัว student ขัดหัวอีโลจิงเทนดิงาปัสยันอีก็อีบานานูเลปาอีเลยตรงปัสยันเตหัวซาบอลดิงาเฮียin หัวจังอาหัว self discipline ตาGoogle ตาปังดิงหุจิเลจุมาบันเป็นโลจินนาหัว AI ดิงาเฮียโลหินนัดดิงอาเฮียนอามาสเปนปะทินกินอ่างเย็นปะทินก็มาตาวะทุ่มเจงดิงอ่างเย็นช่วยเละจนตมานาจูเอมาเลยเอมาตรงกุนจูตาปันละอ่างเย็นตาวเสียเสียจูปะทินก็มาทุ่มเสียเสียจูอิมากิโลถึงเล่าดีเห็นเสียจูกุนจูตาปันละดิ่งช่วยเละโลเลขายสิมไลไปเห็นเป็ดเห็นนบซ่านในหิ้งหัวติดตังเงินช่วยละให้เต็มหัดที่กลางเสดอมังเย็นกบาเลทำลอยเลยไปก็กลัวทำช่วยบอลละว่าเลขาโจฮีอิสิมเป็นหาสิมาสิมเลยนี่เขาหัดเลยโลหินเด็กก็ใส่หน่อยนะแม่จีป้ามาจริงเห็นงี้อดีมาอินตัวเซวิจูอีกอย่างที่มาสัตว์ละว่าเลยคุณนู่นเลยนุกิสังไงโลเห็นนะน้องหัวจงเห็นงี้กับเวลาจุนเลขาสิมเป็นจุนอีปีจีเลขาปจานนี่วันไหนสตูดิกี่บอลเลยพัฒนาแต่ที่อินที่จุนนุ่มเลี้ยวจุนหาวังนับบอลได้เลยตู้นี่ดินมันนั่นดินลงไม่เทวเห็นนะทิ้งตาจุนน้องหัวจงนะฮัมกี่บอลว่านะฮะกี่บอลจีว่าจุนมีจงเมสเซจนะปีเทวเห็นนะกี่ป้ามาจริงเห็นงี้สิมไลจะปังขัดหินนะซาลาจูสิมไลจะปังเสียเหตุเลยมีหินนะซาลาจูหินหัวหิdifficulties อุมินตินกี่ปานีอุมินตินหินหัว ups downs ตั้มตาหินนะเราเทเราหินชัวหินนะตัวเราดิวก็ติดเทปอยนะนั่นตัวมาดิวหินที่จะจนชัวหิน ups and downs นะหินหัวนะ face ผัดแล้วหิน EPT overcome นะบอลจีว่านะ time หิน ET manage นะบอลจีว่านะเลขาสิมนะดิ่งอาเหตุจูเห็นหนุ่มอุมินรู้หินใส่มาสาวหินขวา ups and downs ก็ตัวจังนะfirstly I pray I read the Bible and pray more also if I need a break more from studies ni khat or ni break kala zela hele give up na dilung sim chu nei lo give up lo hele break ka poi mo ale 1 or 2 days break kala wai zo cha next day or the day after tomorrow full energy na kathil hi di bang te ka sun zom zel ke zong hu ke ya pa na hu ka experience ka hi le student khat hi na sana chu ki di motivate gi thaw hi khat ve chang ki motivate gi zo lo hi na bana hu ja ho ha sana tampi ta ki thua ve in chen hu pen ka overcome theina dinga hu ama sa pena kang ka motivate na ting khu ang los changa hu ke bang ki question zelinga ka school kai na san bang khat ve ki nga it was zelinga hu changa hu bang thum na bang nei dinga hu changa tunia hu give up leng tun le khasim loin leng ka result ng swale tears of sorrow hidi mo ahilo le tears of joy hidi hu ke tunia ka decision la pen hu a final result out ni changa hu tunia ka decision pen hu a result ki muding hi ja hu ken tears of joy to a sorrow pen hu ka ki choose thei ahi na bana hu ken hu ja hu pen ngai to na hu give up lawa pasian mo nga le kha kana simin hu ये के पाओ में मिहिम ही नजाला जो ups and downs की तू दिंग मोंग हेती का सही नोमेन जो ups and downs इन तू फले कालन लेखा सिमनोम लो ना जों उमजीन किला दाइजीन हिला जो इगेल दे तिंग इन कनु ले का पा होगा गेल दे तिंग ले ए दिंगा इन नेवा पना हासत ना अंतु ना हो लेखा हासता इन सिमसा ना होगा गेल दे तिंग ले के की मोटिवेट जिन आमा होन हिता गेन थेना थु नि खत ले ए मान इले थु थेना दिंगा लेखा की सिम हेती का केलिका की motivate in hoi dewa panla ding ka ki challenge jin hi ti chun ups and downs ka overcome jin ni hoi ma jing ki pa pin hle win na aji chu hi ham hi dai to khong wa ki ho chu ike ho wang with iti sei de ham lung thla dai na ima ka nei poya ji chu na to sei changai ma lung lu te kyong ka ngai na agil dan athu dan chu ka he the ma in na in ko te ho zo sim ki pa diu ka ta asanin na ngai the men han sei banga chu igen theina hi lawale henge ka gen the ke chu ka ha sei ke ti jong inu le pa gen theina chu again thein ki te lo hel he na aji chu voi hin chon khama sa ti wen te so na sei ji win e ho sanga chom ho chu
จีน่ะเทียบในที่สังจงเหลวเห็นอมจีน่ะเทียบในจีผ้านายใส่เราเห็นน่ะนังหัวจงนู่นเลยปะจ่าเทียมนู่นเลยปะไงลู่นู่นเลยปะเกนเทหาสัตว์น้อยเฮ็ดเทียมในหีจีว่าประเทศนี้จงประเทศน่ะโบเฮติจะก็เห็นเสียงโนมหินสิมไลจะปังขัดหีน่ะดิ้งอ่ะสิมไลจะปังขัดหีน่ะบ้านว่าฮีคริสเตียนขัดจงหิววินน่ะเฮงประเทศดังหัวดังหัวทูจะเสียดาตาที่นี่หัวประเทศที่ตาหัวเตะหิววินประเทศที่ตาหัวเตะหิวตัวอิเล็กสิมมูฮีไอ้กี่ตัวเทนดิ้งอ่ะฮีอีพีทีปันละง่ายฮัมจริงๆเลยประเทศจ้าขัดฮีน่ะบ้านน่ะ good student ขัดฮีเจ้าน่ะดิ้งอ่ะฮีอีพี character ง่ายฮัมน่ะที่จะเห็นนมเอามินนังหัวคนในรูทในเซมาสาวให้ทัวก็เกนูแต่หิเลย firstly ปะทานเล่ามาป่วยหมดเป็นอินกะเทียไว้บ้านะ self discipline ป่วยหมดมาให้ Christian life in student life เลย self discipline เราว่ากว่ามา successful จีอมไงเกียไว้บ้านะสังอาเลียนจุดteachers เตหิน elders เตหิเลย respect เขาป่วยหมดมาอินเจนอามาทุกเย็นข้าจุยป่วยหมดมาอามาอันน่ะเปียงมาซาทิลตั้มเปียนน่ะตวงมาซาหินะว่าอามาทุกเย็นเตเทซัมเกลเลนเล่อีเทนัตนาอามาเตทูซุยาอมเลนเลอิมาบานาอิโลจินนา70-80% role play ขมาดินก็กินตาเกียร์ทรงคู่เกียร์มาโมดานินทรงคู่ student ขัดฮีเลยคริสเตียนขัดฮีนาโดลาคู่คริสเตียนขัดก็จีคู่ถ้าเสียงไงเราเฮียจีคู่อามาสเปนอะไรเงี้ยนู่นได้เห็นlaziness เป็นคู่คริสเตียนขัดคริสเตียนฮีนาตัวกิตัวเราเฮียจีคู่เงี้ยนู่นเห็นหัวใจคู่อามาสเปนคู่ภาษาในมีอิงฮีดิ้งหัวใจท่านว่ามันตากุนตุตาปังดิ้ง self discipline ดิ้งหัวใจ hard work perseverance ฮีดิ้งหัวใจว่าคู่ commit เฮ้ยตาqui commitดิ้งฮีอิเลขาซิมนั่นละมานู่นเลยป้าซาโบลาอูเลนเอาเดียอีดาอุบดิ้งฮีหัวใจเลยคู่โลจินาเป็นมาอุมเฮียจีคู่เทดีอามาสเปนาฮีมาqui discipline ที่บางอย่างคนสันดิจงฮิลจิงเทโลเห็นเลยกี่ปานี่หัวกี่ปาดิ้งดันช่วยเลยมีทีนะหัวเวลจีนเลยเลยดิสซิปลินดันจะทิบง่ายยันช่วยเลยมีหัวดันจงทิบง่ายยันช่วยเลยอีสังอาลินหัวจง respect บอลง่ายยันอีสังอาลินหัวจะจ่าโลเลยช่วยช่วยอามิโลซากิฮิซิงยันช่วยเลยมีหัวจงนุ้ยสิเทกุยมาเหติก็ใส่นมตัวบางช่วมีขัดช่วยอาทิลบอลอาหอยโลซิอาหอยโลเลยอันนั้นตัวน่ะอันเดียวจะมูสิเทียงอะไรเห็นช่วยตัวมูสิเราได้จาดิ้งอันลินเห็นเรื่องอันเดียวเห็นตรงเลยจาดิ้งก็ใส่นมช่วยมากุนจวนตาปันละดิ้งให้ก็ใส่ตัวกินนมยังไงกี่ป้าปีนมาจิงวินนะอดีมาเฮงไงทีมเซบังอาจูบางแล้วนะทุ่มวันเห็นเซบังว่าจูประเทศที่อิมโดสิอามาสเปนอีกไว้พัดพนาเฮอะไรลอทินนะจูอยากฮิตเตยนะอดีจูประเทศจีตาสนาเลยประเทศตาสนาจาลาจูนู่เลปายองกิจานู่เลปาจูอิจาเฮเลยมีดังนู่เลปายองกิจาเทเฮนะนู่เลปาจูอิจาลว่าอิเซนะองไงลอยหัวเลยจูมีดังนู่เลปายองจูอิติเซทำจาเมล่า respect เมล่ากิมุทเฮโลเฮดีนะสันเอาวัมก็จะเซจูนะนู่เลปาจูอิจาเลยจูมีดังนู่เลปายองจูกิจาจิงขัดเอามินนะกี่ป้าปินมาจิงวินตัวบ้านก็หินโดนนมกิจเหเลยเลขาซิมตัวหิน sociology มันจะหิกิตัวนังหัวเกลดานานะพานะสาวมิโรเลยซีโลวาเลยหินซิมไลจะปังหิอะไรจนเลขาบอกซิมที่ดังมาจากกี่มันจะเราได้ตีลุงเกลนั่นเองวัมหิโลวาเลยเลขาซิมหิบางอาจจะ sociology จนกี่มันจะง่ายตีลุงเกลนั่นเองวัมนังหัวหุยจีหินับปมจะวัมนะตีจะเห็นนุ่มอมวินรู้ได้หินเซมาสาวเก่งไงท่านจุกิจัดโลดิเลหอยก็สักยาเลยกิจัดหลวดดิเลหอยก็สักยามีหิงจุ we are all individual beings มั้งบางหิเทด้านตัวมาหินะ for example มี social life ตัว studies balance สามเลวเหมือนกัน balance สามเลวเหมือนกันว่าจะก็ balance สามเลวเดี๋ยวที่ดิ้งนี่ขัดโปรแกรมวัดเลยอีกcause distraction for so many days มั้งว่าจะก็มาหิเทด้านเทียมาเลยมากิเทียควายปังเล่งก็ study ส่วนสุบายให้สุบายเทียเดียฮีจีเทียเลยแต่โลไม่ดีเกี่ยวกับเนี่ยนะจู it depends on the person อย่างเงี้ยดีเกี่ยมาโมดานาหัวฮีเลยมีหิงขัดคู่
social la jong ki hal ta lo di hi student hi wanga jong ki hal lo di hin hilawa hi azia hu hi le kha go mo sim le jong sangta itung wa hu educate ki hitwan lo hi educated person ko ki hit dia lo hi na hu mi dang to ichp inam pi de to ki hal ding hi dan jong zil ding in le khalam gwa peiding a mi to ki hal lo jena ding hitwan lo hi hu chi za hu e man I hoita a student hi le jong I life hu hoita a balance ding in chen I abana ho ahoi lo na lam e man a limit theita na sep ding in bolding in ile kha simpen ku priority a koi gi ge di chi hu ge no he ke jong ka sei no men le kha sim to kon social life hi ai tia pala controversial to ta bangai an jingin ke gel dan wan cho sim lai chapang hi a hi le cho social life lang ai ki ha kum dal hen ti ka sei no men azi cho sim lai khat wong cho le kha sim na ding dol ta banga cho hung zo lo chele abang cho galo hing ta jong le galo hing ge yo ti social life an ki pi daw hen lang chong khat le kha gun cho ta na sim hen lang chele a career ma lo a gol ham khat cho amu zo pha le pan la le ka ti ka sei no me ye hoi mama jing ke pa pi mama ina na tu se cha bon cha nang ho point na din na chi o cha di so ken pai di kha cha point no ai le tu a ka hin do nom ki chi ha le hin mundang gam na ti da taw te na mundang gam dang ti da taw te ho manipur chena gam sung se utin e ho manipur sunga hi education lampanga hi na ho na lungo hlai nam na education system hi aphanai na tiwa ma hi lo ale a thingje poi awa je me na tiwa le hu lai chu chi zo ati sang hin chi hi zo le phazon ti tu la younger generation ho ading in phazon te hi lo le chi hi hoi je poi ti lunggel na nei mam na chi lang thu a hin chi hi chi point ni thu pi mama hi na ho lunggel zong chi mi pi zo se he nom ding a hi na ji chu veton thei khat ni hi ta ji wa chu education lampanga hin ipi ngai dan na nei mam e ho manipur sunga hi ti hi he no min ru ni hin se ma sao general taka gen dia chu the education system in Manipur is good ka chi uta hilale improve na di chu tampiom hin ka theya for example extracurricular activities kha I tam sem hi poimo ka sa ai bana theory kya hilowa practical ale I bolzel ngai hi chi ka gen uta theory kya izul changa a practical life ha ki sam tak lo inchin hai jaka thil izul te kha practical le hi theilen chi kha de sakhwai ka sa ki pau me ken jong I hilam panga hu gen leng I syllabus hu I level to ki to sainga I le khalam pen hu hi chi deu he chia chu ka hom thona cha chum lo hin a hi banga hu I to root chi ma banga hu theory tang pia ki pe yin chin practical hu thil ki bolo ai mi hing pen hu practical a hu thil ki learn zo hin chin which is a hu practical lam thil hu ki ha bol zo de le chi jong hu theory ba na ge no de so education lang hi a thang pia e ho in yo lai wa cho by heart system ana ki mangin chi hi tu no nga I ga ge le knowledge lang zo ana ki learn hen lang a hi lo le het thei dol zo hin anaki learn zo tale hin het na jong hitwa ana tam zo mai thei to by har I teaching le chom khat isim cho ki he exam ans ke bol hoi mama je ai banga chom khat zo le ki he jigam ji talo chi ja chi chu ka sei do no men cho le e holanga jong hi education lang a hoya hoi mama je gamdang chi ngai lawa jong khor sang ta jil na thei jong mun aum tain gamdang aga chia cho galo ring te diong a hi ta hi chi ja cho langa jong hi bol thei hin la learning base ha zo hi han lang chule private ho hi aphana in government ho bang hi a hi ding dol ta bangin chi thei le hin mi jong phachu min te kati no me nge a hi mama jingin mun na sei ma bang cha di thle jingin na mundang gamdang ki chi jong le iti sei di ham a hoi di a phadi hi poye na mo achu hinge mundang gamdang ka chi la mi chi na thip na to kisim khom hena le phachom diam ti a chumin agel hin jong asidi poina hi wangin e ho tu lai sum le pai ka gen the mundanga kanu le ka pa le khai sim sa zo poi ti a lung thla dai nei ho jong hi a lung thla dai lo di win i sei no mo win na aji chu e ho chena gam sung jinga jong hi tu la hi
zo ai sei ma bangwa chu kal ni ga asuna le coaching center no tampi ta na jong chu beng langa tong nom hodinga jong ta SSC lang hi jong le so ke ta na aneu pe na ga ase na fashion lang ka thanome ti jong le tu lai za mieng hi ta na ei ma ki humble na pa bo chu ngai hin azo ngai them en sei banga chu bahar system hi chi ta lo hin chi na ma jong le sot lo de hi ta ji chu tu lai bahar system hi iti sei dam he na chi na them na ki te na khang hi pha na chu bahar se athil chi thei ta lo understanding pa ha ngai na ti ja hin chapang yang ha ki bol ngai jin nu le pa in jong a ha ve su ngai jin chu ting le ozo ho in jong phai ta pan ala pha no hi tai ti chu nang ho thu se ya ko na ki nong ka hin jong be hi in tu abana ka hin do nom chi ha le chapang khat lo hin na dinga hi chapang se hi ki ha bol ngai lo hi na aji chu nu le pa in jong chapang hi ha ve si lo wa le hin chapang hin ama dinga ipi ham ase ham ipi hi pham ti he thim lo jong mi tam pi au min nang ho gel dana chapang khat lo hin na dinga hi nu le pa hi ipi ti pan ala ngayam na what is the role of parents to encourage their children ki ti khala min chi hi nang hon ipi ti lunggel na nei wang root in same sao parents they ha student life atatiu lai simna poimo ma role important play khama ma wa hiya firstly parents then atatiu kyanga a hil diwa ka dei sakchu pathian ma koi ma sak pen di chi hilan phai bana study environment in sunga grade som te helan ki sel ki nak chi te chu om thei tham hilele a hi thei tana study environment ki great the hanan hoi bana at least twice or thrice in a week motivation pe thei gi ge hanan a studies lamu lunglut piu hanlan thei ke le ba lai sam pp hi ke le a studies lamu lunglut piu hanan tu ni for example when your child come back home tu ni banga na zil tu ni banga na hiu chi hona dong thele atate wa ja le kilo na nom thei mo hoi ja ke atateu studies lama amaule lunglu thela atateu capability aso I interest lamu thei som leu chi ka dei sak student te pen hi la ikinep na pen hu inui pa ya inui pan e yang kinep pi banga hu e zong ha san na hin nom ni to nya zong amasa pena inui pa in kwanu me hi na hu student khat ka hi na dola hu nu le pa in ita te lo ching na dinga hu pan poimo ta ne hiu chi song ka genu ri azia pe na hi le nu le pa support lo family support lo ho mi hin khat ilo chin na ding tana tung ding jong ha sama ma hi je hu chi je hu nu le pan support hen lan ta ti atup na pen jong hu pressure lo di amau lunglut banga pe pi ding en chen azia pe na hi le student hi na dola hu khat ve changa hu stress ngum thei anxiety bang thein mental health pen hu hoitawa stable gi thei lo hi na hu nu le pan ta te hu physically jong hilawa hu mentality lama jong hoita in inget kai piu hen lan hu changin ing motivate hen lan mabana ilo chen theina hu nu le pa apoi mo dan jong hu thei sa sem mu le chi hu ka gen ur hi nu le pa support be ya chu koi ma alol hing be poetic say no men nu le pa ten mama pan ha ta an lawa ka le chapang le kha sim na ho vela aga chiwa ag thil aga do le ho chapang ho i chan ham khara ho motivate jiwen nu le pa bang khan ho chu ana to na bo phat pi busy walo chapang ho vekol talo alungel the ho dinga chu ho lo ai wanga chapang na lai ho dinga chu kanu le ka pan bot i ver han lo ai lo le kanu le ka pa ban ka le kha sim na i chan ka ge ham ti bon holo ti ha mai lo le a hian nom lo ti ta banga ko agel jiwen le kha ki sim hi long le ki fel long le ko man he poi ti da na ho ka ho na gel jiwen ji chon nu le pa te na phate in tu bang chu progress ka ho ham ho pha long le ga be pi hitin tu bang chu 3 ham 4 ham khada hong le 1 or 2 a hong theina dinga chu motivate jiwetin ho ti le chapang ho jong thanum nu wentin panha tan la thei de ti ka sai no nge ki pa ple jingin a hoi mama jingin te seu cha pai de kha chaum point na chapang ho jong akitil khodiu chi ting le nu le pa te ave ho zo si jong akitil khodiu nong ho ko na ka ta san mama in ki pa thu ka hin sei ki nin tu abana ka hin do nom chi hale chapang kha simlai chapang kha hi na hi self conscious na e ma confidence self confidence a poi mo mama in hinge nang na thip na hi lo le nang na tha sam na ha na chu nang in na ki het he na strength ham na weakness ham chu nang in na het ngai lu pe inu le pa jong chu a het wa nga chu e mai ki het
sanga chu a het di lo hin ti zia hin mi tu lai atam zo hi line ka chi hil tai ho subject ka kila hil tai chi ka ball hil tai tia bowling I ma thanup na nei talo mom jong umin na ele chin chi chu hi ale ane ap ana le kha in sim na sum ne pang pamai ta na we si ta chu ai le hin am ho adinga hi EPT lampanga tir khona na nei no mom root Hey problem ka one of the biggest problem among students kichilele kichi khalo din ka gingta is actually high school on graduate jangwa high school apan graduate jangwa line atwam toma pai ngai ta hi manin hai kha it cause dilemma and confusion among the students chiga gen uta hai bana hai huna peer pressure le hat mama lomte khatin I subject khat for example science lag zakwa elle science lag di chi na hello from an early age nangma interest le nangma capability na kithea why dung su ya na line or na stream pai na di nangma in na kiset poimo kasa lomten hay lag zaka hay valag di chi na hello hay bana parents de khen khatin hay particular subject poimo a hi chin atate a force kwa mo hay le hoi ka sakeya natana lunglut lo pipia hwai hon lak to wa future a career a spoil sanga ama lunglut na alaka ama a subject a digest the na ditana panalak theya hwai bana ade lo pi valat sakina khat bang hon sam kholowinang feel tale aphatwam na omlo de hi manina a student in ama interest le ama hi the na tana ama hi the na tan theya high line apai kade sak mama yengi ken zong hilamang gen leng kho student khat hi na dola hu tup ki chan nei hu apoi mo pen hin pasian huam sa pen hi gi ge ti thol zo sai bol changa in a second pen ko hi le mi hing kha student khat hi na dola hu tup ki chan ta nei le kha sim nin iloi equal te in sung mi te hi tale song mi peja mi bol ja bol di hi jen lovin chin e man I bol thei na chiang ilunglu na chiang ki thei a pasian manga le kha sim ding in I ha sa ni itwania zong khu min I anging talo te khu tunga zong tun ka bol zo ta ve chi khu lung tang nei thei chai gen thei na ding a khu e zong ha pana pan ding in chen tup ki chan ne a pasian monga le kha sim ni hu chi le hu ma ban lo chin na pen khu aum sa hi ngai them ama se penin pathin belute katinomen chuting le itup le idoi hi het chit angai aji chu any het lo le koi man a het lo hi phati ai ki het ding ichilai na chi leng hin ke hi ka capability hi nai ti het ki het ngai phat ding chule abang ho chu tu root na sei banga chu a friends in aloi ta na la banga chu la we chu ho chu ni ho khat le hung bui ziu he chi ji a chu amba se pe na hi ei ma ki het phat angai yin chule tu langa hi le kha thip se dong hi ke ta hin ke ho bang chu rank holder ka hin awe tia chu ki mo ne theng hi hen service ka mu wa di ti na zong imam hin tu lang hi le kha athim lo ho ding ang chance tam pi om tan chi chu ka loi le pai ho adang dang ho ka ma ka sei pi no men tu lang hi line chum angum gam ta in le kha nga thim hi zong le chun workshop ham a hi lo le artist lang ham a hi lo le aza chum designer course sam ala chum gam tan chuwa hi alung lut na chun chiu hen lang huti le ni ko hale hung lo hang di ti ka sei tan ningi ki pa ma jingen ohoi mama in pai thei ma ompo ina question abula pana hin ki do wa chaina chan ge cho abon hoi so kein hi chan chu iki holim na deu hin tin na ipi hele ki pa na zala thil pi ne khat hung ki gongin chi chu kan sim thla ding ka hin pi pai de he Chipinthei Kuki Talkshow guest ho adinga hin presented by Pu Khailun KHONGSAI producer Impact TV Kuki channel memento sponsored by Lieutenant Colonel Pauline Thang KHONGSAI and family ke vengno Manipuri in farm Manipur khana ki pas lin lang ki pa omin pu Pauline Thang chingin jong ave vel ke pa thu hong ki sen aji chu e ho in chilaya Chipinthei Talkshow I guess iko ho hi ngai lut na thilpi nang ngin jong nang le na family in jong na hin bo jing ke pa thu ki sein chu ting le hin tui te chingin jong ke pa thu hong ki sein hi ta bang tui thing dangno na dinga ne hin pi ji win jong ke pa thu hong ki sein ipi hile pu Pauline Thang chunga hen lang hin tui chunga he jong na nong ho la khat pen in chom lam ten ke pa thu in sei bo Impact TV 10 ko hi tan changan ye ging ta lo
เปียอินเตอร์วิวเทดิ้งอ่ะหุ่นมันพัดนังนังกวดซาเจลนัตุงวากิปาโตกเกนินหัวใจงินฮีเมเมนโตปูเปาเลนทั้งคงไซตุงอ่ะกิปาโตกเกนินหัวใจงาเฮียหินตุยเตหินตุยงเปเตฮีอินเตอร์วิวสุงอ่ะหูดังโนเทตานังกอยเจ้านัตุงวากิปาโตกันเกนเฮียอย่างนี้กิปาออกมาสินะจุงเจ้าเวลินกิปาทุกันเสียนะ family หัวจงอังกิปาทุงกิเสียนะอันนู้นมาอินกิฮอลิมนะจุตัวไอ้กิเห็นนะอาจารย์นะฮิโลอินกิเฮจิงโอเตตีจุกันเห็นเสียนนปะเทนินปะเทนบุเห็นลังวางพะจิงบ่อ๋ออีเปเลตุนี่กิฮอลิมนะจุนมเทจิงอินซาเตนาวเตจงปะเทนินปะเทบุจิงเห็นลังตูมาบานาจงกิ support จุตินจีเอหัวจิเป็นไทยตอกโซเฮเวจิงโอเตตีอากันเห็นเสียหินมุนตินาโซปิอุเลนาวลอยเลยไปหัวเจ้าเส impact TV Kuki channel จิเป็นไทยตอกโซอ่างไงลอยเห็นไปหัวเจ้าเสนบอนจาวินมังพา